المديا يروان بيسا بالبرنامج التلفزيوني وبالنيران براسي أروها تيري تلفزيون بيروكو تيروكو بالكوليني خو بالبيسي خو جلكي كداوي ناب أدبيات كردية تاريخ كردية وروشنبيرية كردية هي هر واحد نفسه كردية هي إذا نبغى خوي زيا أو زيرا أنا بهاب رابن وبرنامج مجلس عالمك كرد دم خدا قال لك برهم مين هجاهنا بيروتي ورجرين توي لسر زيانا خلت لسر زيانا خلت لسر بيروتي قال لك كان يسنا إذا بعثوا لكن أو بعث بميزان من رزق زيا عبدي بكر زيا عبدي بخلقي كثانية بزمالباتي زانا که دیوانا کالکی خدا مزدم بیاد دیوانا کالکیوی همی کلو پلن نویسی بیروت و نویسکار و شاعر و عالم و ملای کرد هبونه به وی دیوانی دا هم گردایه هم خواندیه و هم جی بخواد دیتی جوی مزدمیه که خورتانی خدا تبلی تکنسین آزادی و رجاریه کردستانه بیه بقاش کردستان کریه و اوجی من اگلکی کارین دوز آزادی کردستانه مدلکی مجبور مایه در وای ولاتی خواه و نهاجی هم الولاته و هم در واتیجی از زیده فاسنا كم أجاكي مبرد خد بعثته تدريجات خيراتي إذا زيا أرضي ساكو دعوتها ما قبول كر ونقدر بها برامج. أجي سبارتكن و در فتمك وأن بكارم إيشاف بحثا عالمك كرد إمازن و فرعالي وبكن بینار خوی هجا بدن ناسین و از جگل سپاس کرد. بله ماموسته از آنم که گلک لکولینی ول سر علم و زنای کرده هنر لی بناباندا مال محمود بازدی جیکوجی تایبتی هیه هم زد دست بکن که مال محمود بازدی کنگی بیه جکویه و چپا خواندیه لکو خواندیه و همسا پیغاب چه کرم که بله گلک سپاس اگه مساعده و هده بریا هم دروازه پرساورم یک دو تشتنک و از بتخازم بعض بکم اگه مساعده هده یک جوان که ویروسا کرونا مالخراب گلک انسان مه هجا جنامه برن یه هری کو تازه دو کسی کو از ناسکم و از لبرد خازم وان به حرمت ببینم و رحمه وارا بخازم یک جوان یک حمید اسماعیل آقا که ما نزی 30 سالان به هورا که ما کرمانجی دا لسر زمان کار کرد یک دیجی سیده ملای مددین و بگمان گله کسانه ام لکاریم بحثا تواب کرد و ام جوان هر کارا رحمت خازن مالبات نوان ملت کرد را اساسیت خازن. خدا رحمت خلوان که سر مالبات ساده و جلی کش ساده. بله. بگوان ملا محمود بازدی دناب عالم کردان دا قاسه زانی نامن قاسه کو از زانم قاسه کو من خواندیه و من از دیگریم من و خدای از جی آگاه دارم عالمه که هری پر عالی یه کردستانیه و گلک بلیوی هنه اما اگر فرصت تبه اگر وقت تبه به کردیش به بحثوان ملیوی بکن ملا محمود دی بازی دی 1797 دا
bazı dehatlarını lüür medrese tahsil afay medrese tamam kiriye و müteyi buya yani buya dağza ilmi bu kurti müşahid bazı de takriben 13-14 medrese mazın hebune. Yani ilmi ya vakten bizim medrese vek zanıngaha naha gereke bir ne ku em bêjin wiha seviya mektebên destpêkî da yan wiha xwendegahên destpêkî tiştê wisa. Yani bêguman ne bazê tenê cê bajarê Bitlisê yan bêjin Cizrê, Hîzdan, Miksê gelek bajarê ku cê wek Amîdiyê, Medresa Qubehê bi dehan bi bîstan zanîngeh seviya zanîngeh îro da zanîngeh hebûne. Beli şeyde bazı wan yek jwan medrese anda fandra xwe tamam kiriye û biya daza ilmî hani biya müderris û piştra 1823 haya yani haya 25 ji bo ku Farsça xwe xurt bike û şwe Tebrizê nêzî 3 salan li Tebrizê maye û duê estayê da hem Farsça xwe pêşta biriye hem jî gelek çîrokên zimanê Farsî wergeran de ser kurmacî ser zarava kurmacî. İşte ku vegeraya salê 1829 da navbera Osmaniyan Rusya'ya da şerek derketiye. Dû şerê de birayekî hate kuştin. Em bêjin malbata Seydayê Bazidî esas beriya 1929 bi ticaretê ve mijûl bûne. Karê wan ticaret diye. Lê wisa dixuye ku ev şer û gelek teşxerê din tesîrê ticareta wan jî kiriye û îflas kirine yani dest ticaretê pardana. İşte ku dest ticaretê pardana Seyda çwe Erzurumê bicêbûye li wir biya müderrisê medresekê û wek resmî dewletê maaş lêgirê daye û gelek feqî hebûne û piştî wî yani em Kurd derbas bin. Bele ne kudem ma em cardin tekrar bikin hani biçin cî ku me behs nekiriye. Belê. Piştî wî bi 1838 bi Jabara têkilî çêdin. Nasînayê bi Jabara çêdibin. Alexander August Java. Belê. Alexander Java ew çax konsolosê Rûsyayê Erzurumê. Tabii em behsa wî jî vînavêra behsa Kurd behsa jiyana wî jî bikin. Ola em belki pera negin ez dixwazim meselekî din yani meseleke ku mijareke gelê giringe ez dixwazim Kurdî behsa wî bikim. Yani birasî gelek ji bo min gelek muhîm e. Yani wextê em behsa Alexander Java dikin ne ve ku Alexander Java û li İzmirê konsolosê Rûsyayê û gelek aşiqê Kurdan e ku hatiye Erzurumê ve konsolosê Rûsyayê. Ne mesela ne usaya? Nexir. Esas mesele çi ye? Yani mesela em biçe bata tarixê bike ku em biçe mecî me biçe perspektiva me biçe firehtir be. Wextê ku şerê Osmanî Rûsyayê çêdibin û perçeka Kurdistanê a mezbût ku aniha Rojhilatê Kurdistanê em jê radibêjin, yani Kurdistana İranê Üçaxê ew mintiqa Azerbaycanê Kurd bêjî dibin destê Rûsan da biye û mintiqa bazî tê li wan deran jî kete bin destan. Rûsan lê nirîne ku kîne li wan deran dijîn Kurdin. Wextê ku nav Kurdan da ku rêveberiyê bikin ku iqtidarê bimeşînin çi bikin geleke Kurdan naz bikin. Li ser wê Petersburgê
Avak vedbe. Akademiyek vedbe. Akademiya Kurdi. Gerek alemi Kurdan ku em jüle kurnasi buna tedanın. و او اساس وظیفه دنه جابا بله احتمالا مردم بلکه جابا انترسای بخواهی به مثلا کردی را به ناسیلا کردی را بلکه هم به ده اساس پروژه دولتیه بله ام پروژه یو شاخ بلکه بیانی چی هم بله پروژه دولتی سر کردن ام لب کارم بحث بکن لامت چنی وقت بناو بکن یعنی زانینگاه akademiya zanınca Petersburg'u bigre haya bir TRT şeşa Türkiye u radyo Kahire, radyo Bağdayı, radyo İrivani hatta radyo Vefa'yı ku şer cihani düzyanda devletin hevpeyman yuvur vekirine jibu kuddice faşizmi Kurdan ji mobilize bikin u başvuru Kurdistan'ı Ravşenbîrê Kurd ê hêca diçin li wir dixebitin weşanê bi zaravayê soranî weşan dikin yani ev tev proje dewletê le yani wextê qadaya karê wan xilas bûye ew jî nemane yani yani anha radyo Bağdayê radyo Qahireyê radyo nizanim Kirmaşanê nizanim wek TRT şê jî xwedê nizanî şeftî qanûnek gîtin tiştek gîtin وقتی مثل جمعه دیگه صورت کار بحاله اوجی خلاصه. یعنی ام تر پروژه دولتی نه. لیمالی بابا ام نبودی که اما تنه پروژه دولتی گله خباتی هجا کرده. یو کردن یو وقتی که ام آرشیو دیلرن او برهمی که به ملا محمود را به ملای دن را نتری ملا محمود بیوچه خیلی. گله ملای دیجی هبونه. اگر دور بی همی بحثانه بواجد کن. hani büyük havayı Jaba و Alexander Jaba و Mela Mahmud Bazidi Seyde Mela Mahmud و به هفرا از باورم چرچوب پروگرام اکیدا و دست خبات کرده و که امید لوا yani برنامه ما وقتی پیش نبیچی امی بحثا او خباتی کرده جی اگر ام نکارم بحثا تبا بکن امی بحثا گرک var mühür kir. بله yani dünyayı en çıkarın Seyde Mela Mahmud. Seyde Mela Mahmud aşire celal yani kabile Mısriye o kabile Mısri zedetir لعالی ماکوینه اری بازی ده پاجی هنه ده پالیان لعالی ماکوینه yani گریدای از فد بجیم کنفدراسیون yani از عشرتا yani هنودا جلالات بجیم کنفدراسیون جلالیان çünkü عشرتا کم batına avan pekti yani federasyonun pekti yani seyda emtikarım bu korktu bir havayı bir nasıl ve dilav program eden işlediği cihane ku heyet bahsayı bekirin ki bazı darvazı berhemi bugün o darvazı kabat gibi jabara bir sene fakirle o baya darvazı bugün yani jana balbat tabi bir bihane de yapır sebep taybeti hemen hemen bazı kerem ke devam ke bale kerem ke devam ke bale Eca se çar halin bu Seyda Bayazidi bu emniha nizami se çar tiştiği hene em tukarı bahsa yüzüktir em navi de babi hayal ha kasık bu ez zalim nahat yazanim Adilcan nahat yazanim ka Seyda zevciye yan ne zevciye ev cümleyi zanim asisyancı ne zanim ku mağbara ülkeye ku ev bırakış bu me Kürde Bakur aybeke hatta me nekaya ku em mağbara peyda bikin ez bavarım bunu gene rahat kare o mağbara peyda bikin zevidarım ene kes bir mesele ve mecbur bin kan ne ben bunu bu kare mağbara çeke o bir kere ciheti ziyaretgahı in halaki dinci kuniler ser setkinin hem bejin dema Seyda Mela Mahmudi Bazidi
piştî ku mîleketiyê Kurdan ji ortê radibin şûna wan mîleketiyan da li Kurdistanê hema bêje rêveberiya dînî ra rêveberiya îdarî jî ku di navbestê xwe terîqetin em nizanin ka pêwendiya Seydayê Mele Mehmûd Bayezîdî bi yek ciwan yani terîqeta Qadirî müşaxir du terîqet Kurdistanê hebûne yek ku herî bela û terîqeta Naxşîbendî em bî jî nizanin ka peywendiya wî bi terîqeta re hebe yan ne. Bele yani bi Kurdî ewa Seyda wiha. Belê. Seyda insanekî gelek piralî ye. Gelek piralî. Yek dîplomat e Seyda. Du çîroknivîs e. Hani çîrok nivîsandine, çîrok wergerandine. û sê dîroknivîs e. Dîroknivîs hem werger çêkiriye hem bixwe nivîsandiye. Werger çi ye? Cara ewil ku yê şerefname Mamoste wextê ku em dibêjin dîplomat e, em hinek behs bikin ka dîplomasiya wî çawa bû ya çîroknivîs e, çîrokê wî behs bikin wisa pêva biçe. Herkekî meziyetê tû yî. Belê dîplomat e, dîplomat çi dîplomat e? Yani insanekî ew qas naskiriye, alimekî ew qas pêş e di dewleta İmparatoriya Osmanî de wextê şerê Bedirxaniyan û Osmaniyan dest pê dike ji aliyê padişah ve Sultanê Osmanî ve wezîfe jê re tê dayîn ji bo ku biçe Mîr Bedirxan îqra bike. Ew diçe botan wextê ku diçe şer dewam e yani şer dewam dike di destpêkê de hêzên Mîr Bedirxan bi ser dikevin. Yani hêzên Osmanî dişkin li ser wî tuhmetbar dikin yani sûdar dikin dibê ku te sirê dewletê de ye Bedirxan Paşa û ji ber wî Bedirxan Paşa serketiye li ser wî digirin bere Stenbûl. Bere Stenbûlê millet wî bizanin kasxan bi detek li rûj dibînin pişta müsaade dikin tê Erzurumê. Artürkyan diplomasiya wî mesela Xan Mehmûd e. Xan Mehmûd wextê ku Xan Mehmûd zanin ku yek ciwan Mîrê Miksî bi nav û den ye û pişta di serî hildana Mîr Bedirxan da jî ku em zanin beydar bûye piştî şikestinê dewlet ew sürgûnê dike Bulgaristanê dike aniha jî hele kesê ji malbata wî Bulgaristanê Rus şoviye ez şah nebim li wir mane yani paşa nevegerane. Dewlet cardin yani ji aliyê Sultanê Osmaniya ve ji bo ku Xan Mehmûd îqna bike dişeyne wanê ew diçe tabii ez nizanim birasî yani genellikle lêkolîn ser çêbin meqebetê belge mutlaka hene çi awayê dibe cardin tê girtin teqrîben 2 heftê 15 roj hepsî de dimîne û li Xan Mehmûd îqna nabe û piştî ku wan xweşeb wan der heyata tatwanê tê piştî ku hereket diştî wek ku me got ew jî Bedirxaniya re sürgûn kir. Yani milewînê dîplomatî ev e yani insanek wextê ku alimekî mezin nebe wextê ku di nav civatê de kesekî naskirî nebe ez bawer nakim yani tu Sultanê İmparatoriyekî wezîfe bidê û bêje tu biçî filan kesê îqna bikî ji ber wî giringiya Seyda di vir de jî derdikeve. Yani milewînê dîplomasî bûya we yani Kurd wek Kurd dibe behs kir. Belê. Em werin milê ser tarîxnivîsya wî. Belê. Ege misale hebe. Keremke. Seyda du berhemên hêja xeynê ku em bêjin ew çil çîrokê ku nivîsandine di wan de behsa gelek tiştê tarîxî behsa şexsiyetên tarîxî kirine dervê wî wek kitêb yek werger yê jî ku bi xwe nivîsandiye ser dîrokê du kitêbî wî hêja hene. Mixabin
کتێباوی یا بنابێ تاریخی جدیدی کوردستان کتێبخوا وەندایە تونە کتێب تنێ پێشگوتناوی هەیە پێشگوتناوی ژیاوچی بە فرانسیزی هەیە وەختێک و ئەوجو بەسایە لاشدا لاش مرۆڤێکی ئالمەکی ئالمانی مەشهورە و پێشگوتن فرانسیزی شێنێژێرا دکەمە ئارشیوێ فرانسای ئالمانیا لواندەران ڕۆژاوای بیاوای خلاص بن تقریبا 6 روپەلە من بخوا ترانسکریپتاویژی وەخت بە حرفی عەرەبی کورمانجی هاتبوو نویساندن من ترانسکریپتاوی کرد 10 سال بەرەن هات بەکێ 12 سال بەرەن هات کوبەرێکە پیاوێکێ دەرکەوە دووردا هات وەشاندن yani ev kitêb mixabin wendaya lê min hinek tişt sakirine ser kitêbê hinek tişt ev nizanim ka çıqara ser tabi ez xwatin li vir behsa wî jî bikim kesekî ku ez pê bawer ji min re neqil kir got ku ew müdûra kitêbxaneya Petersburgê yani ew cihê ku arşîva Java Mele Mehmud Lorin gotiye salê şêstê da kesek hatiye yani 1960 da ew kitêb kütûpxaneyê da bûye wek qerz xwestiye û pêşî nedaye min gotiye ku em kitêb qerz nadin lê gelek îsrar kiriye baweriya min jî pê hebiye ez pê bawer bime biriye êdî naniye wisa tê gotin gotinekî waye hêvîdanim rast be tiştek nabe eger ku biribî jî ما خاطر ذكره بني أو كتابة تاريخي جديد لكردستان ملا محمود قبتك شرفنامه جخوا جصالة تبانبونا شرفنامه 1507 دست بدكه حياة 1850 و عين سيستم دي وقت سيستم شرفنامه çünkü navaruka ويجي هيا hani navaruka kitabı destime daya. Ev jî bi pêşgotinê re hatiye çapkirin em ji ber wî em hinek malumat me li ser kitabê hene. Eyn teqriban şerefnameyekî ye. Şerefnameyê çawan milliyetiyê Kurdan li daya nasîn wek secere bab derbasê Kurê ça hemî biyawê heya 1850 ayniye Mele Mehmud. Yani mesela kitaba tarihi cedidi Kurdistan oha o hayvani khasi peşgutene da bahsettim nezi 1000 rupiye yani mefiriste xwand gelek dirêj be firist bende dolat bejin 1000 rupiye bu satê got lazım zanım tabii beli avat dükkan şerefnameye Seyda Mele Mehmud cara awil şerefname wergerandiye Kurmancî lê mixabin ew ne temamê şerefnameye hinek kes bêjin ku Seyda sera gav daya yani hinek mîrektiyan wernegerandiye lê ez bixwe nedûyê baweriyê de me baweriya me ew e ku ev nusxeya şerefname xwe ev qase çünkü gelek nusxeyê şerefname hene hani em madem bahsa şerefname verdi ez xwazim micarekî din jî li vir guhdarên hêjara ew bikim parve bikim aniha li Rojhilatê Kurdistanê li Tehranê çend rewşenbîrên Kurd hene çil heb destnivîsên şerefname çünkü ew min bare heye min ra peywendî wan hene çil destxetê şerefnameyê li hemû kitêbxaneyên cîhanê berhev kirine û hinek ji wan jî wek ê Mele Mehmud ku wergerandine wek wan in yani ne temamin hinek ji wan temamin anha xebata wan ser heye ku carek din ji nû ve dibin rûnayiya wan çil nusxeyên destnivîs da carek din şerefnameyê bivejînin binivîsin li vir pirsekî dertê yani eger Mele Mehmud Bazidî
که او که دیروک تاریخ نویسند و جناب ود بجن همه وک ای شرفنامه و اگر شرفنامه ورگراند به یا نویسند به تیپ کردی یا کردی نویسند به چما جاره کیدن نیجا پرتوکه کوسا بنویسینه کتابه کوسا بنویسینه که دشبهوی از تاریخ کردستان آنا برا شرفنامه حیا 1507 بله شراب محمود يعني تاريخ جديد كردستان جي 1507 درس بيتكا حيا 1850 بله نكو شرفنامه لوقت بيتشم يعني وقت بيتشم يعني وقت شرفنامه يوكيه يعني ضد تاثير شرفنامه ده ما قرار رهبر قلت يا بله بله يعني تسيب عم كرتي بحث بكين أو تسيب عشقها أنا جبري أم ناخذ لا درباز بله بله أم جبري درباز سيدا وقت سيدا ما جو وقت كل أول بيان تبريز بيا وقت كل شاب فارسي خد بيشنبه جابك تشيروكن فارسي وارجعان بنا كنتي وارجعان بنا سر ضربة كماجي و او جيت لهذا ابدا يعني ارشيوا مال محمود طانن ويجا ام بين سر برهمي بله قد يقول تشيدي جهلا من belki büyük bir ezba واجب كم وقت كو مال محمود او جاء الكسندر جاب بعبر خابتنا جبو ام بيجن عالمه كي وقت مال محمود چاوان ام بيجن به حواله يكي خريستيان يكي ام بيجن نجدينيوي دا خلقي دا جبو كو بيشيا غوتان بيشيا دي قوديان يعني بيشيا تزاني يعني انساني وصارك وكافر بيجن يعني وقت يكي خلقي دا يعني تجارك انسانك كي برومات جبي لحظته هبن قارن ام بيجن اکبارات بشکنن جبری سیدا ناوی نازناوان یعنی ناوی مستعار لخواتیه ناوی مستعار مثلا ام چند جوان او بکن مثلا دوی نگود که از من محمود بازی نگود که محمود افندی yani işte şahsi konuyu sandına ناوی محمود افندی اوکیه بالمثال ابناء كوسانا كدن فقير محمود افندي بله بابا كدن كوجا دي الفقير خوجا محمود افندي يعني دبن وان نواندا وكيه بجابرة خبتيه نوي خوي اصلي يجبو سبب كل كوتن او نتلا يعني بكارانيا ويجا ام بن سر يبدو برهمي بحثوان بكرتكن كرمت من شرفنامه دا ما تشتيتن bir kusuru buna neler ama اختيار buna canat ناناتش نابه من شرفنامه ملا محمود بازدو كوارجران diye من ترانسكريبتاوي عيني اوريجينال يك حرف مدرسه خانه دايم من ترانسكريبتاوي شكليه حاضره تيب لاتيني من değer او يبوكو değera ve kıymeta ve folkloroloji bezanin zaman sal sal hafte sal belenha kurmancı ka farka zamanı sal sal hafte sal ve elha çıkasa bezanin يبوكو kere zaman nasan kusar zaman kardeşin kere van gibi نقط ku hafte da çelek gerek bir ihtimam و gerek bir vurguli az liyahabeti konu trafikteker muhaber halime kurdan ne tuhale ev 10 sal ziyade min trafiktekeriye مكان وشاخانه رأوا كرن قلت لهم نقول وقت دوكيمنتك يعني زيادة جنين سياسات روبال falan تشكل يعني رو هذا 10-15 روبال peş kutu gibi ise bahsa seydar ke falan çarp bikin ve doküman bira ev bikin yani bira insan emerci istifade bikin mukabil hatta neha yani bir bazar evet kesade yani yani bazar kesade kesiyor ne de böyle
لما خبرتا کرمانچی داد یعنی او ام گروه کرمانچی به سیرا کارتکن یزی سه ساله بله gelek gurtinin teda şerefname da buna ne nas yani nain nas kere. Heneşi kem nasın. Me dispavan derekhis me de evi da de xabata kuma kumancı da em de siruni mevan liber wan em de manaya wan çema wan misadı. Ben şerefname Mele Mahmud desti meşahane me ratlısı. Eğer bu kadın kim fazla çapke hazır abkarım bir tarafa buna çapke. Bak döküme dinleyin. Ahmet Can'a hat bername de bildiğin rüyavan belki çapki. belki yapacağım ama yok. Yani tabii Seyde Ahmet Khani bu da tahnim meme eser kir. Yani tabii tahnim meme cihvar falan. Belki teşekkür sahibi biliyorum. Ama hatın Çirokevi. Hem navi berhemi Seyda ku evin yek ev adet usul adeti kurbanı şu kurbanı çünkü gerek caran madde çaptırın muhtacı transfer diye ku ev bamına ava ev de bamı hala işte ki uhaya Bale. من orijinali جدا يتدا orijinali ne harfi Arabi Fransızca yüzdedaya o transfer veya kurbancı. Bale. Yani çılçırırken Em tkarana ki Çirokevi puana ben çırık buha okena. Nana Çirokevi puana yani puan nişandına. Labi? Mago Çiroke ko puan nişandına evin. Evet buha nişandına. Em tkarana ki basa navaroka Çirokevi ki mesela seçer navarokevi. Çırık gibi tabi mürut karı buha tasım ki. Kısmekci ev çırıkın medresan da dına fakayan da temudun. Ev vakit çivak hanek yani. Kısmek bu sana. Kısmek juan em bejim vek daha lüvur sakirne yani çürükün nek ina fakanda. Kısmekci heri mühim rastın. Mesela min tasnifa çekiriye lüvur eğer konusada hep yani em servan rast çarda hep mi tertip kene binavan çil habanda ku işte tarihine yani. Yani tarihin. Yani evet. Donzda dakika memane mamusel ligoruyam için. Mesela emri Çirokan hani şeyhi bediye miri miksiye. Çirokan dazdan Hasan Ağa o Hasan Ağa Lalikhane. Sezdan Temur Paşa'ya. Temur Paşa ihtimalle belki malbata Temur tek evet Nurullah be. Yani Nurullah mevzuata tahmin ettim. یک سر عبدالرزاق بگیه یک سر عابدین بگیه یعنی حاکم روشکان یک سر شیخ احمد چپلاغه یک سر احمد بگی چپلاغه اف تشتی راست دانه تشتی اون yani و ام سر ابراهیم میره هکار یانه سر کلا دمدمیه و یکی فرانسیزی کوچوا علی میره بازی دوه حاکه گرتن پیشا حبسی دا قاردیان علیکاری که نه وقتی بگره ولات خواه بره ده معاشه فران یک زرویه یک محمود پاشای حاکم بازی دیه yani sertişti rastın ev tarihin bani gani yani müddele gelince nabi hene kan oturun nabi hene kan bahta nabi hene kan Hocam ev şekli mühim ki dinci ev ku derve Seyda'yı bazidi henek melay dinci bir şey bara karkene yani bu ku em vanjili birbirinin rahme juan rabu khazın et khazın bahsava kim ve juan Şeyh Nizara avan kelamu biritet işte sa dest bilsam Ali Kalavet Ali Kalajaba ye Mele Mustafa'ya avcı mesela Şeyh Sen'an da zembil furuş da Ali Kalajaba diye
یه مل حسینی حکاریه اوجی مثلا فارسی و هنه کار دن داری کاریه یه محمد حریب ابن سلیمان نه اوجی مثلا نویسندگان مموزینه دا کاری کاریه یه فیروز افندیه فیروز افندی و یه محمد ملیسیه طه حاجی عبدالعزیزه و حسن حکیم پاشایه طاهر ابن عباس افندی و فیض الله ولی کسی هم تا آلیکاریا جا کنه جبری مالا امی پیچک نوها belki tabii ne bir inşallah مالا با زانیگاه میردینی چون به پترت موجی ایانی اول جابا الکساندر جابا برای محمود arşiv ani eftiştik ku em bejin tev diyor arşivi de hene le mexabin heyanha kesek ser kar nekiriye qasya zanım çen kesan jî wek şexs xara kopî kirne kopî kirne erê mala qurban weta kopî kiriye yan derê xebra henekê din jî îstîfade bikin yan komisyonek danin yan tiştek danin bila ser van arşiva kar bikin û çap bikin evan bige em bêjin xalqê din belkî hinek kes hebin hinek tiştê din ser zêde bikin û gelek em bêjin dêroknivîsê me çêroknivîsê me û gelek zimannasê me servan bixebidin îstîfadekî em bêjin jê bikin dihêla dêrok da dihêla edebiyat da dihêla her awayda bila jî îstîfade bêkirin û gelek ev bêne çapkirin yani müşvara kopya kiriye mala mine zanım edi xapke kubar kim bêjin mala zanım kopya ki arşiva Alexander Caba mala Mahmud bamine yani azîzê min yani çi yani batta çi yani em mamoste em dîsa biz verin mala Mahmud mala Mahmud xastiye di nav zaravan ya jî lehçeyên herêman da jî kar kiriye mesela jê kariye bo beyaz bazî de bo nizam kuderê xebatek wî wisa سه فرهنگ آماده کرده جاوا و مره محمود بهرا از کارم بگیم که کدا هری مزن مره محموده یک جوان شواب پیاسی ده حتی چاپ کرن فرهنگ کردی و فرانسیزی یک جوان کردی فرانسیزی او حجمه Türkiye kurtup azki hacmavi nezide yani gerekeceği xastiye der ferheng yek amadakiliye devuka hakkari devuka ravandan yani devuka koçeran o yüzden koçeri Ali Muşi bazıydı takriben 10-15 opera و belki vakti bir çarptırın, bismin siyah upacı derken, o libama upacı haya, min o peş, civina kurmacı da peşkeşe civin ekir, o götüre ku kem nasın, me derxiz, me programa kurmacı da evan ulaşamın. O çeki gerekeceği, yani farkan habera diyalektan delişan. Yani merit kare beje ji kurmancı po kurmancı. Ve sinonim nisandiye. Ve sinonim nisandiye böyle. Böyle devuka hakkari, devuka koçeran o şey o bazı de. Ama mukayese mesela gotinek bejek aniye, o bejel hakkari o hati gotin, ba ravandan koçera o hati gotin. Yani bir hava ferhengeke. Peki eğer o bu bir bahsa çend barhemin şeyda etmiş bitin. Hangi vakti bakıraz ne diye? Yani Mala Mahmud خلاص كر. نخي Mala Mahmud خلاص نبي شو Mala Mahmud خلاص نبي. Mala Mahmud خلاص نبي. إجا أمي بعصب برهميني أوي بكل yani gerek yani gerek berhemene yecvan derstane memuzine. Bale. Derstane memuzine Mala Mahmud Bukhani visan diye. Ne ve ku Arif Benge am bejin ew Ahmed
خانیه ده خانی مامودین احمد خانی ده ایت بخوا و واریانت یعنی احتمال بکی او واریانت بالی هم بیان بخوا ام بجا خوانده بج خورا وقت واریانت کی او کرده چه کرده مامودینه آد دو او وقت ما بعد كده حكاية او كل حكاية ويجد داستانا اللي المجنونة جاء بيجي صالة واجه هذا كيجي صالة ده الماموديني حضر حاسب بيجي شاشة بيستانيا أو ليلى ومجنون حضر حاسب بيجي حشة ده بيستانيا وحارس بالتسين بيجي رسالة نشيرو كان حكاية شهادات وصمات ما بعسكر ورجال شرفنامه ما بعسكر فالهذا كردي فرنسي أوج ما بعسكر و إجا صرف بعض أصول لازمه تعليم بزمان كرمانجي أو جاء علي ترماخية نظام سال 1500 دا 1506 حفتي دا تلميذاندن gerek لیکونیler evi emedin yekem rezmanı kurdu haseptin şekli gerek ecel ev yani vak vak diyorum ev yani şekli hecaj bana kurdu. Yani bizim tariha ev mebahs kir ferhangin gerek tam mebahs kir و Yusuf Züleyha ya Selim Süleyman Yusuf Züleyhacı yani anladan ka erkiya varyanta yani varyantın Yusuf Züleyha genetin varyanta her baş tekuz kuv kiyar oradan kuv mesela yani bizim eğer böyle mi bahsa arşiva cevap Mele Mahmud yani eğer ev Yusuf Züleyha desteme da ben bizanın acaba ev varyantaki C yani ev varyanta kurodan ku gerek kesedici şartına yani tekiliyan çiğe yani bizim yani böyle çok mühim, gerek mühim. Ayakadım ko gerek mühim destana keladım değil mi? Bale. Bes destana keladım değil mi? O dinaşkum. Baskin versiyon, gerek versiyonu var naha çapune. Bale, لأن ظن آمل محمود تنبيهين. Kicacı var. Yani tabii ki kesin şu belki ne zaman keladım ki? او جامعه ام بجن نزی تاریخ هویجی یعنی بلکه مالا کسی کو بیداره او شرب بل بلکه دیدی بلکه ناف کرده yani نزدیکی تاریخه yani پر mühim gerek mamosta است خازم kurt bahse o kekji bikin du dakika mane Mele Mahmud bahse problemi du çiroki xada bahse problemin nafxayı jikriye yani bahse problemin çvaki jikriye mesela bahse mella kiriye kut beje jwarat beje zaf tamane u jxwa hazn u azm bahse avec rebra kiriye avec ko xalqe dişeline we ve çirok nişan diye yani bahse problemi çvaki kiriye doğan çirok evet yani bahse disa bahse tamatiya para kiriye dinav civaki ra ko gele kes bu sahana böyle böyle yani bu sanatın hem bizim Türkçe ve çabuk bir çipa yaki devleme de kurt bir ka der işte vahece de çabuk ka dehpanı de bir vallahi aşkura şarab la şey ki haseleme bu konuşak kimdir böyle mamusta lefşekidin daviyet becim Mele Mahmud pişeci oryantaliste böyle pişeci oryantaliste eğer oryantaliste bir icabati acaba ya yüp kavati ne Jakur'dan ham küçük yok ya dediler ki mata alime Kur'an iken de ahlak ki sahibi her hem bizim her canavar halaki fakirler falan işte hem bir o adamı kişi bekliyor diyeceğim bizim ama Şeyh San'ana böyle او کی سر شیخ سعارا جهته افتبهان ام نظام براسی ایشالله او بنا او آرشیو در که ام بزانه کاتشله اما هزار هف ببینن ما مسته پرسکی هوالا که ما پرسکی کربو کاتکارن کرم آقای پرسی دیسابینن سرحد باپیره خورتکی تطوانیه و یونانیستان دمینه بخوالوی
زانکو خلاص کریه رسامه و فورتکی جهاتیه اجا او دبیجه پرسکی من دوی پرسک من جکه زیه هیا گلو ملا محمود بازیدی به زمان روسی جی زانو بیه و مرف دکاره بیجه که بریا که سیده بازیدی الکساندر جابا ناز بکه دست به برهف کرنا چافکانین دیروکی و ادبی کریه ولا لراسنات ماكو سيداي ملا محمود روسي زاني بيا اللي قال لك صار جابرا كاركيا يعني مرود قال تحمل كا امجن او ماموسلي جابا كردي بيا كردي هنا جابا كريا يجا امجن برويرا وقاصل بهبرا كاركيا اوج روسي هم بيا نبيا نظام عربي فارسي كردي تركي falan gerek pasal بيا و چهار زمانında gerek adikale cevap diye. بله ان هاتن داویا که خان بنرن کا پرسیدن هنه یا تنانه اگر تنه بنج مرا بنویسینم نه دوین پرسیدن تنه ما مسته işte که داویا دا خوازی بیجی کرم که داویا دا gerek spas kim و فرصت دا بکو ام قرا Türkçe'de bahsa alime ki habkin hedidarım alime mezede bin و برهمدر bin yani berhem midir vak Seyda Mela Mahmudi Bazidi و jibara ben minake keja alime ben berhemdar bin ihtiyaca ben kurdan herkesi zedektir habatihaya yani saniyet gibi valla burası buna defterime de günahı bazın تنویسندن گرفت که هم گناه خود زده لیکن سیدای بازدید به نمونه اجمالا و چیز دستی مبی هم ملت خود بکن بخواد گر سپاسی وقت کن بله امجی سپاسی رزدار زیا آفجی که خباتکارن کردی نویسکارن دیروکا نزیک دیروکا دور کرد و ادبیاتا کرد و هر سپاس کن جبو لیکولینی و سپاس گلک سپاس کن که ایرو بمرا وی برنامه پار وکر و هندک بجی ملا محمود بازیدی بما و بینری ما داناس کرن ام هیوید کن بینر جی سودکی ورگرتبن جارکی دن سپاس ما مستد کن و سپاس بینرات کن ایوارا مینه خوش حتی چارشمه کی دن بمینن دخیر و خوشیه دا بخاطره